pin jam knap ke entar Miami ya ke Nashville ha ke MLS Cup playoff thatlek ha ke batang ha kelas step hadu arkol la krwit Marway Messi bat ke lamit sa arkol krwit Allende da saulan not kol penlim ke entar Miami ya ke Nashville mentak ke step ha ke thatlek kum taru Messi ulayo arkol bat kawai ke asis mentak ke step bat kum juru Allende ulayo arkol bat kawai ke asis kumta lingba kane kawai ke asis ke bawah Messi ulayo mentak ke step ulapoi syaka saus pa atli ke asis haka karir ke Jong-u kumta ke entar Miami kelarung syaka quarter final ha ke bah ke quarter final kan se kendu Persya ya ke Cincinnati bat ladakan job ya ke Cincinnati ke quarter final kumta ha ke semifinal kan se kendu Persya ya ke New York City lane ya ke Philadelphia Union Henry ke jilikai ke pansa itenat kandai Persya ke Cincinnati haka quarter final. Nadu ka menit ke ba Shipau pin pra Messi ya ki langut ke defender jo ke Nashville haka ba yo ban krwit sendon ban tap gol jelang. Bat haswa ban kutno artar ke kelas step kata haka menit ke ba live kendai Messi layo bing sashikol ka bala penlenggok ngany ya kirang ilekai ke Nashville. Kum taru lingba kini ke arkol kiba Messi ulayo mentak ke step Persya ya ke jingleka ya ke Nashville ha ke MLS Cup playoff ha ke karir ke Jong-u mentak ulapoi syaka praspa kendai pusauko kebat dangduna nrukol panpoi syaka kendai spako ke Inter Miami mentak ke step kaliyo ban tap kol ningkong ha ke menit ke ba Shipau lingba Messi bat kumjuru ha ke menit ke ba live kendai ya ke bala asis dau Allende bat usil beti baru Allende ulayo sikol ha ka menit ke New Pulai ya kepala asis dau Jordi Alba baru Allende ulayo bing sakol ha ka menit ke New Punriu kum tau Allende mentak step layo arkol bat kawai ke asis kum taru hadu bakut ke jinlekai penlimno ke Inter Miami ya ke Nashville da saulan not call kum taru tongin sepej ha ka quarter final lah to ke Inter Miami kan lan emban penlim ya ke Cincinnati bar lada ke entar Miami kan yuk kore ka trofi ha kene ke MLS Cup playoff kan senang plot susu ya ke trofi ha ka karjung Messi namar ya kene ke MLS Cup playoff la ituru da ka FIFA kublai shibun